Usho click wede tilotha do ya le chronology channel no athot blow let ni ya ila august kisi lito kido kisi khula ko taka so keyboard bone lo taka so de bo ni hutwe da le pakete ni lo ta tapu thwe le Canada America sibwa ye ta de je bono te mi ta da ya le pete nyo nyo pa sa le da kha de redo ma le aweda padugna da pho lo chora da o da le North America de da Canada no America ki ke pa le mo no le copy of meter ke ta I lot kha le cometa dur kha le ke Canada do America mawada bakale sibwa ye ta du do akate ni no ko sorry ko to ko le Canada ni no makhani ni chete wada le kamaka wada America dollar to dollar ni lo ke pagna wada makhani te ya je po no one pagte that kha Our response will be concentrated in sectors such as steel, dairy, appliances, agricultural equipment, pulp and paper, and electronics. Also include products that are currently subject to unjustified Section 232 and 338 tariffs. This is a focused response to protect and defend our industries and allow them to compete with U.S. products in the Canadian market. In the coming days, we'll release details of these new tariff measures which will come into force the Tuesday after Labor Day. Keno anoko hodu atera de pha tonya na tini kho pe mu yen ni hala ko awati te ko wada le sign lo wada ta lo le ki ke pa le no ba kha le tariff no ta khota swe ti ko be ta te ko ni lo ki te ro Canada de sign lo wada bam lo ko le ko ko te wada le America ni te wada hi a ba ne ko mi a khita a ba offer da de je ai hodu le pete ne ma le Canada tu ba we je ne mo no lo ki te ro te chote le be je no le pete sign lo mi wada lo ram je America de je de ma trade na le ba no je ta ma trade penita karana la ba Canada de ma ba cho pa kha hu wera market la so no lo da di taw te lo sa na mi de po ba da over I lo sa de I lo we sa ke do mi ta cho te do la wa Canada ko to ko pa mi te le Canada na ma che wera America ba do ke te phu le hi wera ta sinyo no pe te ma hi wera ta sinyo do no le mi wera session mi ba ko me ta sinyo le to te wera terry ye chi mna ga ya le Canada mo no do pepe ni mu ko de pe me te wada trade ni ba na po wada akhoti kho bo de je po do je te le nya lu pu ku de pha yili no je te block ba ya ba kha le America no Canada ma wada free trade no tele free trade ni ko de be wati ma wada trade ni de ko me pinita ka ni a wati de hi wada di do le ye ta ko tariff te pha ni ba mo no ba mo ko ba ma de le ba mo ko ba ma de ta o lo le who put a la lista, but not put a lot of kitty cocoa to Maho, where I bam no holy. To depend upon batting out at Lake Kolomono. Mamola tickle a mirror America, the tickle a mirror Canada, now over that Chebulata, the mirror Comupa, Pado Kibilo, the Mickey Quale our area, no permitted a lay ordinary Canada on the land with America, Jebo, and I can make equal population ordinary. Our Canada, Chani, where America juggler, no. America over akokwe thege ya ble no kwe thege ya huchi ble do mimela Canada ne o da luchi akokwe luchi ble no ako da mite ni te puma ro na sa lu wera America kit lu no je bakal population mo no dollar ta ba tale ba na bo pe ni tikola awe a population mi ane atalo ba di ala no ako ne tikola population ane pedo ta pra mi ni wote komya sibwa yini le klima do tipuko bo ke do klima do American mira tikod bill kedu ketoma do American mira tikod bill awati open or howeda takweta ya trade pale kwa koga de lembe edo hema trade hema wada penditaka do American o weda do free trade tikod kale kitchen abi kichi sana ke memela poko wada la aweda free trade
ခဲကြီးကဒီနေသူနော်လေအမျိုးဒါမက္ကဆီကိုကနေဒါတော့အမေရိကဒီနေတဖွေလာချေချောတော့မတဝဒါလေခဲလခချီကိုအဘိခီချီဝဒါလေမီဒီအစ်နော်ဝဒါလေအာဖရိကနော်ဝဒါလေအေရှာပစိဖိတ်နော်ဒီခဲလခချီအဘိခီချီနေမှာဝဒါ free trade ခမပတဲ့ real partner မနော်ဝဒါတော့ဆိုတော့မူစီစီလေမတ်ကိုဝဒါ trade တပ်ပနိတကလေ free trade လေခမရဝဲတလူဟေဘဝလို့စာတခုတတ်စေပါဘာသာနေခေနေကို sorry မေဘဟိတကကြနေတကြတမချန်လမနော်အခုတတနေတော့ဖေနေအဝဲဘမ်နုခိုလေခေနေ free trade နေတမန်တယ်ပါနော်တမန်တယ်ပါနခေါ်ပေါ်တယ်ခေါ်တော့ထောဝဒတထရနေကေကွာဒါဝဒနော်နော်တော့အတိဖက်နေလေကော်ဘီဒ်ဘေတမီတင်နော်ကေနာယောရဝဒတလီဖာလေဘေလေဖမ်ကူတီတီယာတော့ကော်ဖလေဘေလေပွေတာလေကော့ချကပွေတာလေယူကော့ချကလေဘပွေတာလာကောအာဟိုတဖေဘာနော်ဝနေလောကောဝဒလေမိကဘာမီပွေသောကဘာမီပွေသောမီဒပွေသောဘာခဒီနေအဝဒကမြောစုဘပွေစာတာအားချနေမျိုးမနော်အဝနေမတဲ့ဝတီကွာလေနော်ဟီပိုကိုကဘာထဲသောအဝတကီကွာဝဒလေတီကောအဆိုင်တီကောအဒိုအလေဘာဒါဝကီကွာစကောအဒလေတီကောပဒေလာ population စကောဘာနော်စီဒါဒိုဟီရာဒိုနော်ပမီတလေကနေဒါအမေရိကကောဒီနေပမီတလေကနေဒါအမေရိကဟောဒီနေကနေဒါတဲကောလေအမေရိကမီယာဘာမခေါ်ဘပွေချကဘတာပိုတလေဟေဝန်ဝဒလေကောဘလေဟီချဝဒအမေရိကတန်ချာနေဒီဝဒလေလေရှောခလအမေရိကအိုလေကီကွာလ population နော်တလူဘာနာကိနေတပွေတော့ဘာဝဒတိပကောပနတိတီကောပါကွာဝဒလေကောလေကောအီဝနဘာကွာလ populationဘီအာနေတလူဘာဒီအာပကညောတဲ့ပကညောနော်အမီအော်ရလဒီအာဖိဒါဒိုယူဖိုလဘနာပေါကတိညောကမနော်ကနေဒါလက်ဒါကရပစနေကနေဒါအ population ဒီတော့တဲ့လူဝဒအဝဲအမေရိကခီမတ်ကနော်ချီပါနော်လင်းကပါနော်ဒီပကောပိုအိုဒါအကွဲစရရဘလက်နော်ဒါမေမေလကနေအကွဲလူချီဘလက်ဖိနေအခုတည်းတော့အဝဲနေကလေးမှာလည်းနောက်ဒီဆိုတော့ပတဲ့အော်တလေပါဘပွေနေချူတော့အော်တီလာနော်ပမျက်နေဝဲတလို့စုပါရဘပွေကျော်လားမိမလည်းတာချော့စနီမနော်မိမလည်းနော်ဟိဖို့ခုဒေါ်ကေကွာဒကေနော်အဝဲဒါအမေရိကန်ကောဖာဒိုလာအော်ဝဲဒါစီဘွားရီဒရေသိကလေတဲ့တီကောဖက်လက်ဘေးလေနော်လည်းတဲ့ချင်တော့ပကောလည်းအဝဲဒါအမေရိက dream နော်အဝဲဒါပကောတဲ့မီမောဒါလည်းကလေတူဒါလည်းအမေရိကကလေထော့ကျော်ကလေတက်ကိုဘကုတဲ့ကလေမစီဘွားရီအောင်မမလားတကောတဲ့ရရီဝဲဒါလည်းပကောတဲ့အကောဟိုနပါလေကိုဝဲဒါလေအမေရိကကောလည်းပါမာဝဲဒါတက်ခွတ်တဲ့ရလေတက်ကိုဘကုတဲ့မိကတာစီဘွားရီမနုံဒါသိမလားပါကညောကေဒိုဒါခိမနော်ဘာလဲလေတူဒါလေအမေရိကနော်ဝဲဒါ USA နော်ဘာညလဲတူဒါ USA လေအိုလေအမေရိကဟက်ကင်းနေအဝဲအရကေပါချုံမဒိုတော့နချုံမိုချီနေနချုံမဒိုနတကမစစ်ကောပါလာမစီတော့မနော်လာမီတစီဘကနာတစီဘအကျနေမျိုးနေစနကေတက်လေပဲတော့တဲ့အတကွာလေ engineering နဲ့အမေရိကန်နဲ့ကဲတဲ့ကော open ဝဲဒါပါလာအဲ့တော့ဟဲမစီဘွားရေးပါလာအဲ့တော့လေ investment ပါလာအဲ့တော့မာဝဲဒါ trade ဖာနေနော်လဲအဝဲဒါကောဘီခီချီလေမာဒါ free trade စရဖဲကောတော့ထောဝဲဒါတတဝညိုင်းနေကွာလောဝဲဒါကောပလစ်ဘီလေနော်ဒီတော့တင်းနေလေမလဲ South Korea နေလေမလဲ Thailand တို့တွေအကောဘာခန်ကောကြီးပါ population တွေအတောက်မှု level တွေတော့ပါတော့အဝဲပတ်တိလေဟိဒါဒိုနော်ဟိဒါဒိုလာတော့ပနာပေါ့ညောနေစီဒါဒိုယူကောနော် Thailand population အပွင့်နေအဝဲပတ်တိအကလိုပါဝဲဒါကလောညနေအဖပွင့်နေအကီလိုပွင့်နေနော်အဝဲဒါ continent ဖလပွင့်နေအတက်ကြောဝဲဒါပွင့်နေလောတော့ဘကီဟီရပွင့်နေလောသမီးလန်ဒန်ကောစီဒါဒိုနကောနာကနေအဝဲဒါ population အိုဝဲဒါပဲနေပါအိုဝဲဒါလူမျိုးပါကောအေရှတာအော်ကိုတော့ဟိဒါဒိုနော်ကဲအဝဲဒါ Thailand နေကလိုပါဝဲဒါအဝဲ America beef စီဒါနော်အဝဲဒါကလောညဟဲဝဲဒါအမေရိကန်နေ continent ဖလက်ရှိအနေကလောဝဲဒါ let community နီကိုတလာကိုလာဝဲတိမာဝဲဒါ trade ဒါပေမဲ့လည်းယူဟမောကဲကလေချာနေဝဲဒါအမေရိကန်မျိုးဟိဒါဒိုခုဇာမီပေအခါခါမနော်ဘယ်ကတော့ကောလေ population အနေလေဝဲဒါ continue ဖလက်ချီနေအတရပါနော်ဝဲနပါကညောကလုပါဝဲဒါအနေဒီ continue ဖလက်ချီဒီဒါကကျနေအဝဲပါတိလေယူနေကလေချာရမီ continue ဖလက်ခီချီအသေးချီရချီအခုနေလေကောဒနထနေနော်ဂီနော်ဒွာလာဝဲကောဝဲဒါနေအတ balance ပါအတ fair ပါခုနဝဲဒီကွာဝဲဒါလေ size ပါနော်ဒီကွာဒါ population size ပါအကွာဝဲဒါလေဒေါ်သူဒေါ်မူစစ်ကောပါနော်မစ်တဲ့နေတက်ခဲလေနေကပမစ်တူတော့ထဲတော့ခလဟိုနေတော့ကွာချာလီတော့လက်တကြီးချက်ခုနေတော့ဝဲမှာဝဲဒါ reciprocal tariff လက်တီကောလေဒီဘေလေကွာဒါဝဲဒါနော်ဂီလေနေချာရလေကိုအာဒီပွေချရာချာအဝနေကဲတော့ problem လေကောဒနထအကောလေပဒုခေကေပူလာပေါ်လာအမေရိကမနော်ကဲကနေဒါနိုင်တမီခေါ်လာနော်ဘာဝဲဒါနေစားတော့လေကောဒနထောင်းနေ reciprocal tariff နေတာတဲ့နေနော်ဝဲဒါကနေဒါနိုင်ဟချာရလေပကောနေအပ်ဘလပွေချဘတာချာဘောတခုတဆွေးဒီမနေဟိပွာအားလို့
aweda petihia ta ba chene myo munumda no this of ten do munumda phoko to edo ma ba lo ba sa weda le this of mar ka ba ni this of ten tal a red doctor khani na we loco weda Canada ne le ke do weda ako city ko se yeshi te be do we offer weda lam komnyon ne mi ke do weda ko se yeshi te be le America ne benefit no de ne ba ta bu ta pho re ne de ke no lo choko de be di mo no ako ne le ti kwa sa weda America sorry Canada ako ku de la a poli de la pa pho ta ta chi chi de la te da ba chu mu da ba ne akte na no ko ade lo no we le akera ta to nyo ba tai ko dan so na di to ten a pho khi be da mo di to le ed of b we da Canada ni le ke ke da weda ye chi de be do awe ako ne awe hu weda kle do hu weda ta me ta che kwe ta i lo di to le Canada ne ke se pha Canada ne ke he shu lo ne mi je ne ha de chen ke na nya ye shi de be kho na i lo ta mu ma te ran mu mi sara ko len te Canada da de mi ra chen ne ba ko ne de lo nya de Canada ko to ko ke ra de at di zo le nya ga ba ke ga da shu mo na amma che weda ko ko do ne thini du la te che weda du do te weda le September ke ke utla kho to ne Canada na ke ne ke sa tho sit ko weda ye chi ma ga ya di to le America sa tho ye chi ma ga ya la di to le ta pho ta la we te pa no weda mi khelo ba mo no di to le ho ki ta pho ta li mi tha mi si ba mi people a cha khuwa de munum da le we ti phan mo no le awe Canada ne ke sa tho weda the electronic device munum mata no ki ko ti phan ne ki tho ko ki weda le America ta me le Canada ne ye chi ma la ya si ko no awe dollar to dollar no le makhani te weda ne lo pe mi te di ba do ta khele ne atele la ria ko lo ba do pa le ma weda small business ti phan ne ke ba do weda le de do ki pa le lo no de mi ke pa ke ne i lo ta cha ra mu ko tin me le ko weda le ko lo wata ka so tin ni mo no wa ti post ta mi ne wa ti post weda le through social media platform le ko mo no ako ne ke America ko ko Donald Trump te cha weda Canada na ki te cha weda om do le makhani je weda le de mi le po open weda wa ba de mi le pe sa ro ta du ba khomyo ta mi he externally ne ba ma ka ba ma ram ni leสมมุติก็ที่แกฮึไม่ให้พลานานี่นึกโอ้โหดัวนึกดอลลาร์นะโคโดแกพลาดอลนี่ซีดไม่บ่มาเนาะฮึไม่แกให้พลานาลีบอนี่สิญญาณตักเอเทนแล้วนี่นึกมารามีมีเลยนึกปุเพลก็แล้วมีนึกจี้อ่ะมีนึกจี้บ่นะมีนึกบอกว่านึกลูพ่อนึกลูคุณนกกินนึกต่อค่ามาเนาะเลยฮอดินี่แคนาดาอดินี่ความยาวเอดอเตเชเวดาลมีดาลเปดอตดอลลาร์ดาปกจัตาเลยถ้าเฮปเอ็กเทคกว่าอีนี่เนาะเคเนี่ยอเมริกาหรือแคนาดาดูawe te ke ballo basa ga wena mitala ko ma ba o khokwa da wena le pudu tho tor phu no le awe mi ke ballo basa ga mi de ballo basa ba ha de awe de ballo basa le ba no la de masa le history not blah blah de ta pete mo no ke le Canada to America i lo sa phani i lo sa phan na ya mu ko de no ho ne ke ni de ta pete ni pe ye chim la ya de phan na ya no ba doli no ki pa le awe de ta pete o khok na da pya pa kamla po ba thipu ko po small business ti pa ne ke sa da ko u so ba da ta po ta li le he wa nu ta ti pa ne no sa nei ba ka le tariff ta kha ne ni mu ko de yi te la pu ku ti ba le wa la cha ra ta no ni a le no ba le ra pa cha ra ko wa de ne le lo ne ba hita ku ta swe si da ne je ke le sho lo chodi wa da ta pha le America ko bu America ki hi ya ye chi mla ga ya na chodi ta pha po da me lo the a de ni tariff de ye chi mla ya so ro ye chi li de chodi le cha nya nyu de phar po ne ke ra ke wada de phar po ye chi je ma wa le ta ye chi ni de ba ke do ne ke po le apui ta po le awe apui cha nya nyu chodi de ne customer lo ko chodi di de pui ba de ti ba no a ko ne do awe chodi de phan ne ke ra po ye chi po le apui cha ra ne ba he pu lo de po ye chi da wa ke pa la cha wada le se pop asset me nya ne ka ma tha wada ye chi ma ga ma ka ba ke na cha khu chi nu chi ma ga no a ye chi de ne ta khu ta swe awe kichi yo de ne amya te da do mo na awe akata ne ke ba do mo ga la ko de ne ko sorry ko to ko le awe Canada te wada lo awe mi da miscalculate no do no do te pa ne ke ma do wada no do wada calculate te pa ne ke ma do wada li ne no asia blond ko no ri ka te ba no ba kwa ta uta pa le ta gi chen khu ne awe ti sa tha wada free trade ne lo la pu ku no free trade sa ra ta le to ku ya kho si hu la awe mi da te ko le Canada America kibe lucky na waki chot waki ara wada Mexico be ko wada la gutu kona ko ba ko je dine tu ta ko ta pe
ta kha de ne me kana la ke wada le ko mani ta ke tak lo mo no ma wona ke tin ya thwe wada le ta I lo la ke ro ta le ba kha le ta ko ta swe ta du si boy ta du le America ra kenda bo che ne he da le chele mo no do pe pe no ta ke tak lo do du nya ta na ke ke te le na pe lo mo no awata sa ro ta kho ti ni le ko khi bi le America Canada ro America la no do Canada da America phe de kha ne ko wada le free trade mo no free trade ne ko wada le FTA no FTA free trade agreement do le ki la ta ke ro ke wada le NAFTA no ta le NAFTA ro ne awe ki ke ro do wada le North America free trade agreement no North America free trade agreement do ke ro wada lo ki ke ro do wada le mi ba ke ro NAFTA la pa khu wada do Mexico no Mexico le ke thi wada phe no USMCA no ko da le pa khu da do Mexico mo no United States Mexico Canada agreement mo no le awete ma wada free trade ke free trade le awete ta pinyo wo che le o da chomu po ro wada che le ka ba ma wada free trade la ke de khri te na ji ke te chu da che po ta le sorry awe le ko do na tra pa da te blo ni li no awe patu pasa wala ta kir khai do awe ma we de klu ba pasa ne la wa ta po da ki de da sa ra ma wada o la wa kwa chu pa che wada ko se de phai le free trade ta ni po po ni ata ke ba de sa ba de kwa wada no hi no do ati pha mo no ata de fe ba ko da we tho da le ki de ja wada lo ko le tho le ki chin no lo ko ne we ko we ka ma wada ko da so da du lo mo na kwa chu pa che wada le de de ni li do awe ta le free trade ne ata pinyo mi ta mu nu le no chu ko kwa la li bu che phu Tico adito meme dito le America ne pete wala super power no meme da Canada ne ko da le mid power atami super power ba ko du le pasa le atami super power ba ke wala mid power do to wada le to wada le low power si ba to le super power o ta ba to je mo no do awe atapinyo la wete ma wada free trade le cost survey no akodi ne sa ta le Canada no America pasa le ki do wada US Mexico join no Mexico join ne Mexico ne join wada le talo ki ke pakete le nyo plo na po no bam lu khola wete ba ma da free trade le da free trade me dam lu le ke ti ko survey la wete o da ta lo ne ati hi wada tariff ba no ti ko be ti lo ta ko da mi hi da ke je de mo je mo no do awe te mi di la ke yi ka ba ma ra ki chi te chi oro nya ta khu da so ta du so la ko don ma ke ba ni me ma ye si ba ye te le not pu ba no o te ni I lo ta ne te nyin lo ta ne khu mu khu ko ba ba na ma ke ro ba wa le ta ma ta ke de no o ne ta ke ko le awe ata u ba na o tho ta ke ko le o tho ne de bwa te di le ba a ko ta ne me me le tram a ko di ni ji mi ma di ni pa mi ko me ne pa mi tu lo wa da di to ji ma ne awe ko o ba we da le lu lo no li ne du o du de tu lo ra sit ko ba ta la mi de fe ta la mi de ba mi a ta le ne tu lo ba di to te mo no a ko ne ki ne pla da le free trade ne a ta mu lo ba ana ko de ne a o di ba sa ta na ki lo da le ta ta ma thwe ba je ne mi ma ta lo le ta ta ma thwe ba mi ne mi ma thwe je ne awe fu tro de ne ma wa da receipt ko tariff de ti ko te ba mo no do phe phe ne awe ata pinyo mi di to ke Mexico mi Canada mi America mi ki ne ko ne da di ha ra ale ne ne tani ti haro me chodi haro kele Mexico mom dari haro le ne ti ko ne ni tu rom nu le do le Canada mo ne tu rom le tu do si and tu do people and tu do tha kwa le tu do ke ne ta o ne ni tu do yi ta o ne yi tu do do ne pa ko ma wada community trade mo no trailer community ta do su do mu se me te ne ta do su do mu le di hi ni lo ta ko ta se ba che ni ba ma di ni ba mu ko le ti do le pa ko open wada pa ko develop wada pa ko ma chu tho wada economic struggle no awa si boy ye chu tho market le ro market do ro investment ka ara o je mi mo no awa le to wada che ne ko ne ma nyo be te ne me kle ne plo shi le ba be me le le nyo be me he ki nyo tan do ta bla ta ti ta o wa je mi no awa ta pita ma ne le nyo le kle awa ta pi nyo ni che ne le jite ye te le ta to yo pho le na po je mi mo no awa na awa de ma wada free trade le cost be I ta le Mexico ti de ti no ta le Mexico ta u sit pha ne Mexico ti ra wa ta le wa Canada u wa Canada ka ti ra wa bo ne ta le America ti we pha ti bo ne mi lo ba ne he pu ra ye lo ba ne tan ta u ri le pu na u che ne le pa ti hi lo ta ku ta se ba u che ne mi no wa si bo ye ne le la ri lo pa te wa le ta do su do mu le si bo ye le pe ni ta ka
trade the pan loti loha wada le ni pani na ge hetu le putra go na de ta loti loha de pan ke kwa wada no gi de pan de ta de ne pui cha ji pui a de ke wa sa na wa ta pin no wa da le population size ba ti ko size na be pa lu ba pui to no lu ba ja awe ta na po le ba awe de ke be se ko ba no e do wada le pa ka ba pui a ko ne de mi ma thwe di so le ko do no tre ne lo na ni si da ni no ke ta le ne mi lu ba kilo chi na gi ni no ne de pui kilo chi ni le ba pa mi te na pui ri ya ba pui ri ya lo no o te le ba da na ba te wi lo awe le ke ta de so le ta pressure ta ma chu ni ko de ma khani ni do pa ta khani ma pi ya mo no mi mi di ni se plo do ni mi sa ma ya theri de ma mi sa oro si bo ida de do oro ko ne Canada na ge ki ma chu ko ki da wa dan lo ko ne free trade awe ta pin yo ko ti le wa ti ti da wa da cost service ni ai ba de te wa da le ko le u ga bi ki chi di ba mo no ko le u ga bi ki chi di ba ko le u ga bi ki chi ya da ta lo lo cho ka do wa la America u wa da do a so mi ko la mo ti ma wa da trade bi de bi ni ata lo de di so si ko ba ke te ho ne te ba ka le pe te wa da le free trade la North America mo no le choda wa America Canada da Mexico do yeah ti ko no na we move with that company move with that industry no dit up ne we ka company de no he cholo ke ta le Canada ban no le cholo ga le Mexico le chole pele na ke ne he ki sida ne no awe America ke ti da wa da ka na ke ne ale mi ke wa le Mexico le Mexico na ke ne ha ke wa no da le America ko ne to lo hita ko da se ba ko ba le free trade wala free trade all ba ko ni ma je tele ba wala ne ka ne me ba ka ti ni na ba ri ne he ke wona ne ko bu ko ba wa da do ta ko ta se la ko ne ke ne free trade ma na le ba la pu ko na wa te ma nyo wa da che ne le ko oro wa da si ba yi phale economic grow no investment ke he wa ne lo si ba yi ke chi ko lo ke du dor ko ji che ne ECC le ti ko bi be ta na ne lo da ba sa ra ke ne Canada de wa da le na wa da America te tele ba to bu lo ba ba mo le ma ra ke ta la myo ma ra ke ma na myo ma ra mu wa ra myo o la ma te pe lo ko ne do awada Canada market or Canada ne le hu wada amake la ga do le belo se ko klo chi ke ne new market le tru ni pha nya se ko mo no do le ko hu ga ne ke o wada se ko lo euro mi ne lo do pe pe ni no how ko le dot plan ni how ko le dot plan ni awe si ma wada trade do America marga ma tele pu wada America ba mo ko di ko sa tho la do ti la chi la pa no sa so da le ne ma wada ko yo phela ma si no ma trade je po no he chana le America he shoda he exporter he import wada ta le America ko bi de la to no bi ba no le amma we si de ni no aku ta ne ke America te be do pa marco wada trade on ni la ku ke dot pa ni ne mi ke kwa wada le ti ko le a size no si da ne ko de bi ne he pu je ta cha do ko le bi ne pu je ta this up there miscalculate ko ko dan tona whatsapp no wa si da ne no ke Canada how ni awe ma wada trader America ne pha yo la wati ti do ta li no ne ke free trade he ta wada lucky this up there mo no de ta wati ko ma do le to wada ma ke mi si boy mi do le lucky ne awe me le Canada ne wati de trade de me la ko khele ke ji o wada la ko kle ini ma ta de America mi sorry Canada mi ba no me le America ne ko bi de la ko ne to no he wada le pu che ta cha o he cha ta o he cha ba ne mi ki permit le phya nya je ho di ni che le ni ti ko le pu cha mi ni American am nya ko na la ni mi le do le ti ko de bi che ne ho di no do de ko kwa ba na ba ne mi ki kwa wada le ar ko le in general the whole world le ma trade on ni America am nya ko na la ti ko to not bi le apply pu wada America le te he ma trade te ma pa ni ta ka America do ba do de he le chi la de chi we ne he le do la de do we ne che ne myo mo no ho de do shi yo ta ne America ne le ta ki che no ko na ke do la o le number 1 ma la ba sa ti le pu tro he to ti lo ni di da de ne awa te kwa wada ta khele khichi le ba kwa wada the lo le ne pu ye cha ye pu ne ta a ko ne ba pu di de to all de le ba pu che ne myo lo ne ke ne pi pu pa le ti ko bi de la de mi the le Canada do America do Mexico ba no de le ti ko le ga ne o ti le phe gui a le bi na ke ne ba ta ko ta to ji ko ne kwa lo ku go bu ke ye mi ko ko le de bi le no ko mi le pa nya do ba o le phe gui da le ni phe gui na ke ne ba wada do putra ta kuta so eta du se ko ne la tu chom tu ja ke chomo ke mo no abai le pa sheba ne lo sa ta o sa le ta klo pa ba na putra era le ta ba gu ta i lo le ke era Canada America ke i ba khal ta kuta so le ke chu ne wera si boy ta ko ta ke pa ma business de pa ba ko che mera pa mata pu ne ta ba sa ra le pa mo ki pa le ke ba do ra no ko do na to wera America na sorry ko do na to wera Canada ne ta opposite mo wera
ata khulu mara bana me kera wada yeshi te be ni kene ba tam ba po this is all sa city ora ko ti de pha da wata chomo ba ma khane edo ko me edo ma cheda chomo da la kene ata ne ba no ko do the da kenda ne ba kenda te la ta ne ba mo mo ta le ne ma wada si bo ta du ni tro te wada lo te ba wada win to un not ba no awada te mi le ne ko win ba te mi le ji ko win ba na le lo ako na ba te lo da tro te tho bo lo ba te ko la ba sa ne le de te mi wadana o le te da ba do te da du ni ma na le pressure bo nyo ala pa tu lu te ba da pa se mi ba no awa ma wada di mo no ko le da kenda no opoti kenda ne khulu mara ba Canada ne keke ne kom ya edo ma wada ma chagita ma ka gita ko ni chuma da la kan atane ba o ko kwa Canada ne ba do ba sa ne tale ba sa bi no wa ne we ba do ki pa la ba mo ko le ki pa le ne o le tipo ko po ko mlo po consumer le lu ba la sa ta po tele ki pa le ne lo la de sa ba te ne awe le ba te ba la sa mo no la people do ma le Canada da America ba che khai mo no ke ne aka mu ra ya lo ka le keke de tu mu ra ba ba mo la wa ti te wa da li le de heki te da ga da ba do ken we America sa ra wa da li da ko ta so ta du ye chim na ya ko ne ken da ro ka ma ka wa da pe le ke ke utala September ko to ni lo awe di ko kwa mo no le awe ba do po ra ke te pu le America me wu yo de me ta ke le heki ba lo ba sa di to le nya ta ba lo ba sa de pe si nya ba mo no me te ra she te nya ba na ke te hu to lo mo no te ra it is sheba da buta chu mo no awe le ye edo he ship ya da pa ke nya thwe da ko ki bi le free trade meter manu le da ke ne free trade mara le ba ko le ko bo permit ba mo ko le tele free trade mara ba mo la wate sa do thwe da ku ta thwe le adu ma no ki pa le ka ma ka la da ka ma che lo da ke khu mo no we te bang da na mu ko no ta bi ko le ne no